Poštovane koleginice i kolege, pripala mi je velika čast da vam se kao bivši student i nekadašnji asistent elektronskog fakulteta obratim. Moje je ime dr. Dragan Pokrajac i redovni sam profesor Delaware State University. Elektronski fakultet sam upisao pre mnogo godina i završio ga 1993. godine. Za to mi je trebalo 4 godine i završio sam ga sa prosekom 9,97. Ne, nisam bio najbolji student u generaciji. Najboljem studentu trebalo je 3,5 godine da završi fakultet, a koleginici koja je završila nešto malo posle mene, to je uspelo sa prosekom 10 godina. Kolega sada radi u industriji na Long Islandu, a koleginica je profesor u Kaliforniji. Još mnogo mojih kolega uspelo je da svoje karijere započne i da ih sa uspehom temelji u inostranstvu. Ali hvala Bogu, mnogo ljudi je i ostalo. U Srbiji, gde neki od njih rade u Telekomu, drugi rade kao uspešni privrednici, radeći u softverskoj industriji. A neki od njih upravo će vama predavati počet prve godine osnovne, teorijske, bazične predmete kao što su osnovi elektrotehnike, pa sve do viših godina gde ćete sticati uskostručna znanja, vrlo primenjiva u praksi. Na elektronskom fakultetu naučit ćete da kako elektroniku. Naučit ćete i onoliko matematike koliko će vam kao inženjeru i inženjerki trebati da svoja stečena znanja sa uspehom primenite u budućnosti. Meni je elektronski fakultet dao izuzetne osnove. Nakon što sam završio smer tadašnjih telekomunikacija, uspio sam da se prebacim na drugu oblast, na computer science, i da na kraju doktoriram iz oblasti machine learninga i data mining. Sada sam u stanju, i to sa uspehom radim, da se bavim multidisciplinarnim istraživanjem i da publikujem i naravno imam projekte. Kao studenti, mada su vremena bila teška, naročito poslednjih godina našeg studiranja, živjeli smo lepo. Imali smo naš studentski klub, imali smo naše lektorijade, imali smo i naše studentske proteste na koje sam veoma ponosan, zato što smo se borili za istinu, za pravdu, za slobodu, za demokratiju, za ono što svaki mladi čovek treba u srcu da nosi i čime treba da teži. Biće mi čast da neki od vas koji gledaju ovaj snimak vidim tokom mojih čestih poseta Nišu i dolazaka na elektronski fakultet gde držim predavanje i učestvujem na naučnim konferencijama. Biće mi čast da jednoga dana, to neće previše dugo ni da traje, čujem da su neki od vas koji su upisali ove 2013, 2014 ili narednih godina sa uspehom postali značajni naučnici, inženjeri i stručnjaci. Nemojte da smatrate da su studije kraj vašeg usavršavanja. Ne, to je samo početak, ali početak koji vam daje dobre osnove, kao što je. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Vidimo se na elektronskom fakultetu, kao što smo mi znali da kažemo. Doviđenja.